O texto bíblico de hoxe é João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Jesús continúa falando para as persoas que tiña alimentado con 5 pães e 2 peixes e tenta que comprendan quen realmente ele é. As persoas tiñan ficado só con unha imaxe de Jesús, de alguén que podía alimentarlos físicamente, materialmente. E Jesús tenta, a través deste discurso que está facendo para eles, que comprendan que ele é ben máis que alguén que alimenta corporalmente. Ele ven para alimentarnos espiritualmente. Por iso se apresenta no texto de hoxe como o pan de vida, como un pan espiritual. Ele diz: eu sou o pan vivo descido do céu. Quen comer deste pan viverá eternamente. O ser humano ten dúas dimensões, a dimensão corporal e a dimensão espiritual. As dúas precisan ser cuidadas. Normalmente nos preocupamos moito por viver físicamente confortáveis, cuidamos bastante de noso corpo a través da comida, da bebida, do descanso, do exercicio. Procuramos tamén viver unha vida confortável, tendo o básico para vivir ben, traballar para ter diñeiro e así ter un automóvel, unha casa, os medios de comunicación máis modernos. E tudo isto é importante, é necesario cuidar de noso corpo, cuidar tamén de nosa saúde. Porén, quen só cuida do seu corpo vive en un nivel básico de consciencia. Poderíamos chamar de supervivencia. Aquelas persoas que só cuidan do seu corpo están en ese nivel máis baixo de existencia. Só se preocupan por sobreviver. Será que existe outra maneira de viver alén desta? É o que Jesús nos propõe no texto de hoxe. Ele nos convida a elevarnos para un nivel espiritual. O nivel espiritual, levando en conta todos os aspectos de noso corpo, non esquecendo eses aspectos, cuida tamén do espírito, cuida tamén da alma. E que significa cuidar da alma, cuidar do espírito? Significa viver con un nivel superior de consciencia, facéndonos as grandes preguntas que nos levan a viver espiritualmente. Esas preguntas son: quen sou eu? Que faço neste mundo? De onde veño? Para onde vou? Quen é Deus? Como eu posso amar aos outros para viver con sentido miña vida? Todas estas preguntas son esenciais para vivermos espiritualmente. Você ya se fez estas preguntas? Você ya vive en este nivel de consciencia? Pensemos así: e se no futuro, na outra vida, nos tivésemos que viver con o mesmo nivel de consciencia que adquirimos neste mundo? Como você gostaría viver no futuro, na vida eterna? Con que nivel de consciencia você gostaría viver? Seguramente con un nivel de consciencia alto. Cuide, por tanto, desde ya ese nivel de consciencia. Viva centrado no esencial, nas coisas espirituais. Pesquise sobre si mesmo, se entenda mellor aos outros, tente entender e, sobre tudo, viver próximo de Deus. É así que a xente crece espiritualmente,
é así que nos preparamos para viver a vida espiritual eternamente no céu, porque para o céu non levaremos ya este corpo. No céu só viverá noso espírito. Cuide desde ya teu espírito, para que lá no céu você possa viver plenamente a vida espiritual. Esa vida que ya desde agora você pode ir vivendo e preparándose para o futuro. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.